Mayong aga! Kumusta? Sige, ma'am, buntag sa nitanan. Man, buntag, mag-bruha! Bruha! Karong ang ikadwa na adlaw sa among island hopping tour. So, we're gonna go meet up with... Uy! Bisaya only day. So, Mato mi dito sa support. Kita mi ni sa... Uy! Hindi na ako kabalo mag-Bisaya. Ape Tours mo, apil mo. Uban mi sa Ape Tours. Tanawa. Pero baliktad kay selfie mode. Camera. Ape Tours. Sige. Og... Excited kami. Oh. But what's excited in? Say, anong excited sa Ilonggo? Nalipat man. So astay kay among receptionist diri sa hotel. Ilonggo ni siya. Taga Bacolod sila, no? Yes po. Aya, so madayon ng Bisaya only challenge karon. Pwede po Ilonggo kay Bisaya po ring Ilonggo. Just different Bisaya. I don't know if that's true. Sige. English. Sige, muna mi. Halong. Kita kits. Kita kits. From but Sige, so sige ko mag-English. Nag-listen ko mag-Bisaya ka rin. Sige, so diri sa El Nido nag-abang mig scooter sa Lacuachero. So shoutout sa Lacuachero, salamat sa scooter ninyo. 2 ka semana kami nag-abangan ni. Oh yeah. So di pa kabalo si Zoe mo biyahe, mo drive. So basin karon na adlaw, sunod na adlaw, makaton gid siya. what's katon? Learn. No. Kinahanglan ka makaton. Kay basin mabali akong kamot, di na ako makabiyahe. Stop. Init kayo. It's the last thing that I need. Wanna feel something that's real. With you I get that. Oh, we're filming. Okay. We're I have a pen. I have an apple. Oh! Ayos! Alright, so we're part of the crew now. Bisaya. Ayo. Unsa ganin na sa Bisaya? Ayaw punta. Dili na may nagtrabaho sa 8 Tours. Official na siya. Official na ni. How do you say it? Si Zoe maglabay ng angkla. Si Carson mag-tour guide. Oh. Ay, labay ang anchor. Bugat. It's bugat. Bugat. Kaya mo yan, kaya. Oh! Bring out the guns. Okay. Sige, so... Isla ambak na ta. Islamabad na ta. Bye-bye. Niya na ba siya'y padulingan? Gusto mahimog shoot pan. Pwede pod og kwintas o kung dili kay buselas. Kung mahimog kay balas. Pero si Kaloy ra jud ang giwinan. Oy, aloy. Galo, oy, guroy. Galo. Sa mga Bisayang mandoy. Galoy. Galo, oy, guroy. Galoy. Ato na lang ni daghoy. Mabuhay Pilipinas! Sige. Na kami diri sa Hoy, Ronaldo! Dali de! Pinya. Nahidlaw sila sa imong naong? Oh! Pinya. Oh, ayos ah! Sige, so nahuman kami dito sa Snake Island. Dali lang mi nag-drone, naghapit lang mi dito. Kay prepare sila sa Survivor. Now. Karon? Karon. Maligo. Me. Here. Sa Sa Langob. Langog.
What's langob? Cave. Cave. Pakahuman, ana. Makaon ni. Kaon. O pinya. Go. Pinya. Okay. Sige. Tara. Babayu. Baboyo. Hoy! Nagusa mo! Nabuhang mo? Namimiss ko! Bakit iniwan mo ako? Sige, so diri kami mosulod. Sa gamay na buslot. May nabaslot. You put first inside. Montel. Imontel di ay. Imontel una sa puslot. Yeah, sa salon. Tapos, paglundag. Oh. Lundag. Goodbye, Ma'am Joy. Ato siya ibilin. Tara, kaon na ta. Ikaw na ta. Kaon na min. Oh, kaon sa amin. Diya, Ramo. Kumaot. Sos. Bali-bali. Sayang na sayang. Toko. Gosh. Toko ang sponsor sa anin na Panyoto. So salamat sa Toko. Pa. Kanawa. How do I... Bot pa sa bot, mukhaon nami. So, nami watermelon. Napod mi Ricardo. Pineapple 10. Pineapple 10. And then we have Green some mussel. green mussel, some salad. Yum. And then, green mussel. Yum, my favorite. Eggplant. favorite. Salad. And ensalada. Ensalada. talong. Torta. No. Yeah. Eggplant. Talong. Eggplant. Talong. Torta na talong. I'ma take you home. Malamig na. Saan ni? Pag-aabre. Amo na. Hindi ko kabalo. Oh. We'll put another shrimp on the barbie, huh? Yum. Heck yeah. Maraming salamat po. Dagan salamat kay Bisaya Only Challenge. Dagan salamat. What's in Ilonggo? Madam, salamat how? Never mind. Dagan salamat. Sige. Toko. Te, kaon na ta? Namit kit. Namit kit. Yeah. Ikaw muna sa imong son. Soon na sila. Ipahag sa soon. Alright. Alright. Kauna ta. Suba.